Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maruoiba pau Mapan Thauram Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan ngasi Chandel jilada saukha thaurangi thabak sing hakthengna yengsingani Manipur da lakliba ningthokaba numitagi class 8 amasung masigi mathaki class singi physical class hauragani Griha Mantri Amit Shah ngasi Gandhinagar da gari amasung mobile huran basing phananaba Gujarat Police ki EFIR system haudokani amasung Ahanban Northeast Women Football League lisingani kunithoi gi final da ngasi Manipur Sangais ka Sikkim Pendas ka thengnaragani Kendra gi Mapan Thauram Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan ngasi Aspirational District Oriba Chandel Jilla da saukha thaurangi thabak sing hakthengna yengsingani Dr. Ranjan ngasi dagi hauraga hayeng phawbada jilla asida paikhatliba tongan ba project sing yengsinbaga loinana Kendra Sarkar gi maikai dagi miyam gi damak paikhatliba scheme sing beneficiary sing da hakthengna yauribra haibadu su yengsingani mangna jilla asida hojik oriba primary thaki mahima sing tambagi maong ana layengi phibam mai amasung thaknaba phabai sing pibagi maong matau sing mari renlaba official singa loinana yengsingani Chandel District Administration paikhatliba sel thumgi phibam phagarhanaba amasung skill development ki lamda pangthokliba thabak thoram sing su mantri na yengsingani khongset asi Pradhan Mantri Narendra Modi na awang nongpok lamdamda leiriba aspirational district singda thengnariba khudongja daba sing amadi jilla sing adugi saukha tharangi thabak sing hanna yengsinaba khongthangi saruk ama oina paikhatpani khongset asi gi manungda Dr. Ranjana mafam adugi miyamgi lusingba singga su unagani Manipur da haukiba matam khara sida COVID laichat ki phibam hengalakpadagi section thorang oina sarkar na raija sigi school sing hayeng phawba suti lauthokibani adubu laichat asigi hojik oriba phibam asi yenglaga class 8 tagi hauraga mathakta lairiba atai class singi oina physical class lakliba ningthokaba numitagi haunanaba sarkar na lauthokre raija gi education s ki commissioner na thokpa cherolamada hai mahiroi singna school karakpa matamda COVID-19 gi SOP ningthinanga kadabani Class 7 gi makhada leiba class singi oinadi mathang thagi taret phawba physical class taukhiroi sahi tara nithoi gi makhada leiba mahiroi singdi covid ki vaccine kaptriba maramna laisat achina sahi nauriba mahiroi singda sokhalakpa yabagi sang wangbana maram oiduna sarkarna khongthang asi lokhalakpani Manipur da hojik COVID-19 gi active case masing 794 leiri ngarang miyoi 158 nongna COVID-19 positive oikhi positive oibagi sang 9.3 ni Haksel Bivaki Serolamada hai positive oireba sing adugi manungda Imphal West na khwaidagi wangna miyoi 13 amasung Imphal East dagi miyoi 12 yauri hairiba matam asida leina asina naramba miyoi 62 naba phagalakhi amaromda raija sida punna covid vaccine dose lakh 13,62,495 kapkhre masigi manungda ahanba dose ki lakh 13,950 ani suba dose ta lakh 12,953 yauri Precaution dose lakh 1,9,3,400 sukapkhre ngasigi oina ayuk pung 13 makhai phawbada covid vaccine dose 150 kapkhre All India Radio Imphal gi Regional News Unit ta Manipuri Pau gi casual editor khara assignment basis ta logodauri mahi gi thak graduate oibaga loinana journalism da sahi amadagi tadana diploma paiba amasung radio natraga television da ipau ga mari loinana thabak torokpa miyoi singna phamasigi damak darkhas thaba yagani Application form website www.newsonair.gov.in natraga www.prasarbharati.gov.in dagi download tawba yagani Pradhan Mantri Narendra Modi gi pukningi wa man ki baat thasigi 38 nomaijing numita sandokani handaki asina Pradhan Mantri gi 33 suba man ki baat ni thagi oina akasmani gi thongda sandokpa man ki baat thauramasi da miyamna makhoi gi mot piraknaba Pradhan Mantri na appeal tawri Miyam na makoi gi oiba mod MyGov Open Forum natraga namo webta thabiraknaba hairi Akasbani Imphal na su Pradhan Mantri gi pukningi wa man ki baat relate tawduna tahangani Pradhan Mantri gi pukningi wa hekloibaga masigi Manipuri wahanthok Akasbani Imphal na sandokani Rashtrapati Ramnath Kovind gi thabak paibagi matam hayeng loiragani Sri Kovind na thabak pubagi aroiba numita hayeng numidang pung 3 ta lebasigi miyamda mangna Akasbani gi thongda wa ngangani
अहानबदा राष्ट्रपति की वारोल अदु हिंदी दा संदोकनी मथंगदा इंग्राजी लोन दा अमुक संदोकनी थौरम असे आकाशवाणी की स्टेशन पुमनमक्ता रिले तौदुना संदोकनी थौरम असे आकाशवाणी AIR YouTube चैनल दसु लाइव स्ट्रीमिंग तौदुना संदोकनी मसिना मरम ओइदुना आकाशवाणी इम्फाल गे हयंग नुमिदांगी मणिपुरी पाव राष्ट्रपति न वा ngang ba hek loibaga sandokani tabiriba paw se आकाशवाणी इम्फाल दगिनी केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह न ngasi गांधीनगर दा गाड़ी हुरानबा अमसुंग मोबाइल हुरानबा सिंग फानना गुजरात पुलिस की EFIR सिस्टम हौदोकनी मसिगी सिस्टम असे हौदोखरब तुंगददी मियामना पुलिस स्टेशन दा सतुना कंप्लेन तौबगी मथौ ताद्रे मियामना ऑनलाइन दा FIR फाइल तौब यारगनी ऑनलाइन दा FIR फाइल तौखिबगी पुंग निफुनिपान की मनुंगदा मरी लेनबा मफम अदुगी पुलिसना वाकर अदुगी मथांगदा थिजिनबा होरगनी पुलिसना कंगनबा मतम अमगी मनुंगदा केस अदु लोइसिनबा ngamdrabadi मखोइगी मथक्ता एक्शन लौखटकनी हाइरी श्री साहागे ngasi नोमगी खोंगसर असिगी मनुंगदा महांगना गांधीनगर दा तोंगान तोंगानबा थौरम कयादा सरुक यागनी राष्ट्रपति की मिखलदा माई पाकलबी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू निंगथौकाबा नुमिता संसद की सेंट्रल हॉल दा वासक लौरगनी श्रीमती मुर्मू भारत की 15 सुबा राष्ट्रपति ओइना वासक लौगनी मांगना ट्राइबल फुरुप की ओइना लेबा असिगी ख्वाइदिगी चावबा फम असि पाइबा अहानबनी श्रीमती मुर्मू न राष्ट्रपति मिखलदा विरोधी की मिरेप यशवंत सिन्हाबु माइथिबा पिदुना 15 सुबा भारत की राष्ट्रपति ओइरगनी लेबासिदा कोविड वैक्सीन डोज को तीसनी सुबना 1,59,000 हेना कापख्रे हक्सेल मंत्रालयना हाई ngarang खक्तदा वैक्सीन डोज 1,53,000 हेना कापखी लाइसर असिदगी फगलकपगी चांग चादा 49.3 लेरी हौखिबा पुंग 14 मियोय 10,000 हेना लाइसर असिदगी नाबा फगलखी नाबा फबा पुनबा मसिंग कोटी 3,38,000 हेले ngarang खक्तदा कोविड के अनोबा केस 19,000 हेना थेंगनखी एक्टिव केस 1,50,000 हेना लेरी ngarang मियोय 63 लाइसर असिदगी लेखिदे केंद्र की वीमेन अमसुंग चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालयना नारी शक्ति पुरस्कार 2022 की दमक दरखास्त कौरी नारी शक्ति पुरस्कार की नॉमिनेशन सिंग अदु डेजिग्नेटेड वेबसाइट www.award.gov.in दा थाजिलकदबनी सही असिगी अक्टोबर 18 फावगी मनुंगदा थाजिलकप दरखास्त खक्तमक नारी शक्ति पुरस्कार पिननब खनगनी मंत्रालय असिना मथंग सहीगी मार्च 9 इंटरनेशनल वीमेन्स डे नुमिता नारी शक्ति पुरस्कार यंथोकनी मनासी सोथरब अमसुंग अवाब तारब नुपीसिंगबु तेंगबांग पिबगी थबक तौबसिंगदा पिगदबनी वीमेन अमसुंग चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की वेबसाइट तगी नारी शक्ति पुरस्कार की मतंगदा खंगबा यागनी हाइरी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना साई प्लेग्राउंड ताकेल पाता चथरिब अहानबा नॉर्थ ईस्ट वीमेन फुटबॉल लीग 2022 की फाइनल दंगसी मणिपुर संगाइसका सिक्किम पेंदास का थेंगनरगनी फुटबॉल लीग असिगी अहानबा सेमीफाइनल दा मणिपुर संगाइसना मेघालय लियोपार्डपु पांजिल मरी सिनोदा थोइखिबनी अनिसुबा सेमीफाइनल दना सिक्किम पेंदासना अरुणाचल प्रदेश टाइगर्स बु पांजिल 3 सिनोदा थोइखिबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आजादी का अमृत महोत्सव सही पालन थौरम का मरी लेनना मियामना हर घर तिरंगा की इहोसी हेना मपांगल कलहनबा अपील तौरी श्री मोदी ना अगस्त 13 दगी 15 फावगी मनुंगदा युमथोंग खुदिंग जाति की मचो की फिराल थेटपिनबा हाइरी थौरांग असिना अखोइना अखोइगी जाति की फिरालगा हेना नक्सिननबा मरी थंबा ngamlagani एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना नोंगचु बेंगोल की मंत्री पर्था चैटर्जी गा यामना नकनबा मियोय अर्पिता मुखर्जी की युमदा थीबा हुंबगी थबक चथखरे युम अदुदगी सेल ओइना लुपा कोटी 10 फंगले हाइरी मसी रायजादुदा ओजा लौबगी स्काम गा मरी लेनबा सेनफमनी हाइरी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सेरोलमदा हाई राज्य की शिक्षा मंत्री परेश सी अधिकारी अमसुंग नोंगचु बेंगोल की प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के हानगी प्रेसिडेंट सी अधिकारी की युमदा अमसुंग अतै मफम खरदसु थीबा हुंबगी थबक चथखी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना मपान थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ngasi चांदेल जिला दा साखो थौरंगी थबक सिंग हकथेंगना यंगसिनगनी मणिपुर दा लाकलिबा निंगथौकाबा नुमितगी क्लास 8 अमसुंग मसिगी मथकी क्लास सिंगी फिजिकल क्लास हौरगनी गृह मंत्री अमित शाह ngasi गांधीनगर दा गाड़ी अमसुंग मोबाइल फोरन बसिंग फाननबा गुजरात पुलिस की EFIR सिस्टम हौदोकनी अमसुंग अहानबा नॉर्थ ईस्ट वीमेन फुटबॉल लीग 2022 की फाइनल दंगसी मणिपुर संगाइस का सिक्किम पेंदास का थेंगनरगनी पाउलोइजरे।